Pa ljudi moji, pa ima li ovo smisla da se mi ovako dugo ne družimo na YouTube-u? Mislim, gdje ste, šta ima, šta radite, živi bili? Pa, stvarno sam vas poželjela, majke mi moji, jer sam juče i prekjučer bila bolesna i svišta rada. Gledala vlogove drugih youtuberki iz, ne znam, nija Srbije najviše. I kažem sebi, bože, ovaj YouTube je nešto posebno, posebna energija. Tako da svakako mi nije bio da vam krenem snimati, to sam vam pričala. Aras moj i ja, on se igra s mojom šminkom. I kao što vidite, ja sam ostala bez glasa, ali se dobro osjećam, znači nemam neke bolove. Samo mi je prije 2 dana nestao glas. Malo me grlo bolilo, ali to je sve. Bitno je da me sad ništa ne boli. I s obzirom da su i djeca bila nešto kao bolesne isto i oni vrlo malo, ovih par dana sam u kući, odmaramo svi. Aras je završio vrtić, kreće u predškolsko za 7, ja mislim, dana, 7-8 dana, ludilo. Ako se pitate zašto se ja spremam, ni zašto, Boga mi, samo eto da izgledam iole ok, s obzirom da sam neispavana. Kada prođe ovaj proces odvikavanja od dojenja, mislim da ću bar malo bolje spavati, iskreno. Jo, ljudi, znači, vratila sam se iz Sarajeva. 2 mjeseca sam bila tamo. Ma to je život tamo i život ovdje 2 različita pojma. Tačno mi treba vremena da se naviknem na svoju vlastitu kuću i na svoj raspored ovdje. Tamo više radim, više se krećem. Ovdje sam više u kući, ali sam više umorna. Tako da, ne znam što da vam kažem, jako mi je bilo teško ovaj put otići iz Sarajeva. A Aras je čak i zaplakao. Jednostavno, svaki put nam je sve teže. Hoću da kažem da mi je drago što imam priliku da odim kad želim u svoj grad i da ostanem koliko želim. I drago mi je što mi je tamo posao, što radim. Evo sad sam otvorila firmu tamo. Sve mi je to drago. Ali nekako što češće idem, sve mi se teže vraćati. Ne znam, stvarno čudna neka energija, ali eto, ja sam ovdje itekako sretna. Da ne mislite da je to, nije do toga. Čak što više ovdje se osjećam više kući. Ali zbog mameta, te porodice, prijatelja, svog grada, nekako osjećam tu tugu, ali isto tako kad odlazim odavde, a znam da ću se duže zadržati u Sarajevu, vjerujte da mi bude teško. To su stvari koje samo mogu ljudi, recimo, iz dijaspore da razumiju. Pogledajte situaciju. Ne vidim te, sad si radio. Priča s nama, mojom. Ne vidim. Ona se ljulja na konjiću, on priča s mojom mamom, da vidim šta si radio. Ajde, pošalji. Pošaljem. Znam gdje sam ga našla. Gdje? Bilo ispod kreveta. Dedinovu. Ispod kreveta. Ti valjda bacio, ispalo ti ispod kreveta. Hoćeš li da ti pošaljem onaj mali pištolj da staviš vodu pa da prskaš? Ne. U turskom nema ženski, muški rod. Aras, znači buni ga to, ne može nikada ubode muški i ženski rod. Ovo nema u Tursku. Nema u Turskoj, nema. Mama, mislila sam picno. Picno. Šta si pritisnuo živote moj, srat? Vidim si me. Kako je lijepo. Ajde i ti radi. Šta da ja legnem dole, evo? Evo mene u mojoj bašti. Pa pogledaj. Ja toliko volim ovo mjesto ovdje gdje ja živim, znači toliko sam zahvalna jer se lijepo osjećam u zgradi, u kompleksu, znači sve mi je super. Čekam sada ovdje u svojoj bašti
zaposlenika mi donese neke papire koje moram da provjerim. Nebitno, mali kratki sastančić ćemo imati bukvalno 5 minuta, nešto se moramo dogovoriti, on i ja. I onda odo da treniram dole na -1. Tako da, evo, šalje mi. Za 10 minuta je tu, pa super. Slušajte, znači, ako mislite da ću ja ti 10 minuta ovdje da sjedim i gledam kuda sunce ide, ne, samo malo, znači idem Dice Dreams odmah, Dice Dreams, znači ljudi, zaraza, pričala sam i na Instagramu, ja rijetko igram igrice, stvarno rijetko igram igrice. Bila sam skeptična, ajde ako je prvo ne kako to idemo top, znači, evo, sam da vidite, imam svoj tim, znači pogledajte koliko se ljudi priključilo mom timu, evo nas, tu smo, vidite, znači evo, ostavit ću vam ovdje podatke ko igra Dice Dreams ili ko će tek skinuti da igra, nek se priključi mom timu, Bojnakova tim, znači gradite kraljevstva, možete da ukradete iz drugih kraljevstva, da ih napadnete. Znači, stvarno nekako dobra igrica u smislu opuštajuća. Nije mi ono zamorna, nije mi ono, znate, nije mi too much, a najbolje od svega je što je besplatna. Tako da 10 minuta Dice Dreams taman, zato što jutro sam malo igrala do duši. Čim ne igrate dugo, onda neko vas napadne, ukradu vam zlatnike, ove šta već. Tako da morate biti redovni, ja. A ja nemam vremena da budem redovno, pa tako mi ovo dobro dođe. Vidite kako je nama ovdje u lobiju lijepo. Mislim da ste viđali. Rijetko kad ja to nešto s namjerom snimam. Jednom sam snimala svoj kompleks pa sam izbrisala, kažu ljudi. Vidje što ona to snima. Ali prelijepo je i volim što imam dole teretanu. Tako da, bilo da vježbam moj Nedimov program ili da vježbam onako van toga ili kombinaciju kao što ću danas raditi, pričat ću vam dole o tom, nekad mi je potrebno da se izdvojim, da mi una ne skače oko nogu. Tako da do sad sam sve stvarno u kući vježbala, ali sad idem u teretanu. Znači, lik neki u teretani, to mi je, znači, najgori. Mislim, svijetuje meni ljudi u teretani, nego on hoda, sjedne, a sprave na drugu. Čekajte da sjednemo ovdje. Joj, znači, on hoda sa sprave na spravu. To, znači, ono, čitavom teretanu, ti ne znaš gdje je on. I ne mogu da radim, jer ono nekako, kad više ljudi u teretanici, ako se negdje zabio neki svoj čošak, znači on samo ide i kruži oko one teretani. Ja ono šak sam se iznervirala, uglavnom, ja sam nas radila malo ruke i radila sam Absolutely, koji ćete vidjeti krati 12. septembra. Absolutely, znači najviše fokus na abs i na gluteus. Prvi put radim taj izazov, predobar je, fatalan je, ja sam skoro svaki Absolutely do sada radila. I, viš, on sad izlazi kad je, razumijete, kad sam ja već pukla i završila sve svoje jedva. Znači, skroz neoman lik, malac, mislim, dijete. Prijave su do 11. septembra,
Ja sam od rana nisam htjela sve snimiti opet, jel, čitav trening. Uglavnom, danas sam radila abs. Sa abs oglutlija dodala sam ruke svoje. I to je jedna od ljepota naših izazova. Možete i raditi kuću, možete i raditi u teretani, možete samo njih raditi, možete raditi njih više puta, možete i dodati u neki svoj trening. Kako god želite. Ja sam dosta samo stvarno radila, mislim ovu godinu dana od poroda, ja sam samo radila sa Nedimom i naše izazove, stvarno nisam ništa drugo van toga, rijetko. Sad se osjećam malo jače, a ja sam neko ko 13 godina trenira, tako da sam još pojačala. I to je to, očekujem vas na izazovu, septembar je novi januar, to mi se toliko sviđa, zato što stvarno jeste. Idemo u zdrave navike, idemo odvojiti 15-20 minuta za sebe. I evo ja sam imala, stvarno nije ništa fake, nije sad nešto nametnuto, ali evo, prošlo mi je kroz glavu teretanu, iznerviram se, znači što je taj lik tu, iako ja ujutru inače vježbam, ovo je sad zato što se sve ovo izdešavalo sa unom, pa sam došla oko podne, poslije kada već. Inače, ja rano ujutru vježbam, tu bude jedna ruskinja, vježbam se, nije nikakav problem da su tu ljudi, ali najbolje mi je vježbati kući kad sam sama i znam da me niko neće ometati, znam da neću pasti, ja mi šorcu ovakav ili onakav, da me neće neko smetati, da me neće neko zagledat, pitat, pričati sa mnom, krasiti mi vrijeme i slično. Zato volim naše izazove. Eto, odo sad kući, Bara mora da radi, pa se čujemo. Evo me u sobi, hoću što da podijelim s vama. Iako ove proizvode ne znam da li imate gdje drugo, mislim da su turski, jesu, iz Kajserija, ali ako dolazite u Tursku, ne znam imate nekog u Turskoj, dva moja omiljena mirisa, lavanda i bebek pudra s, odnosno baby puder, jel? Joj bože. Znači kupila sam, ovo je za jastuk prije spavanja, znači koristila sam neki prije i bilo je ok, ali ovaj ljudi, sino sam naspravila baš nekako čista prava lavanda. Vidi se da nije ono obrađena 300.000 puta, baš lavanda. Savršeno, i kupila sam taj baby puder za veš i za kao osveživač prostora. Ljudi, savršenstvo, pritom je jeftino. Znači, Aurans se zove. Prejeftini su bili, znači uopšte nisu skupi, napisat ću vam dole cijenu dok tačno provjerim koliko to dođe u eurima, ali moram da kažem sam oduševljen, inače ja volim ove mirise za prostor, ali ne volim ono, zato oni klasični sprejevi, pa ti naprskaš ono lijepo mirše, ali osti se ta neka neprirodnost u njima. Ovo su mi baš neki prirodni mirisi koji, ok, ne traju možda nešto previše, ali osveže kad mi treba. I ovaj držim ja u hodniku i tako prskam kad mi zatreba, a ovaj sam stavila naravno pored svoje glave. Ekipe, u šetnji smo ovdje samo unutar kompleksa, kasno je, onda će spavati za nekih 20 minuta. Ovo je jedini period kada ono može u šetnju da izađemo. Sve ostalo ili bazen ili more, ali Aras i ja vrlo često sami dođemo na noćno kupanje. Jednostavno fali mi pokoji slog ili slovo, jer promukla sam baš još uvijek. Rekao, Aras i ja vrlo često dođemo na noćno kupanje, Bara ostane sa Unom. Ona već od 8 krene, i u 9 je u krevetu, sad je 8 i nešto. Pa ćemo neku kratku šetnicu ovdje i u naš park, možda dole u igraonu na -1. Eto, to je to, vidi curce tamo Aras što sjedi na balkonu. Htjela sam molim, nema veze, samo obuci.
htjela sam s vama onako svašta da pričam danas, ali sve mi prođe u hodu. Naravno, obaveze kao i uvijek. Ova godina, ovo ljeto, u Alanji generalno je drugačije. Ova godina je jako čudna, iako je prošla bila nekako teška, što ekonomski, što, mislim, kad je ekonomski teška godina svima nama, pričam za ljude, generalno države, onda je sve, to utiče na sve. Ja sam se nekako nadala da će ova godina biti drugačija, međutim nije. I evo i u Alanji manje je turista, sve je jako poskupilo, stvarno. Opet je Turska jeftinija, bar Alanja je jeftinija nego kod nas, ali Boga mi sve poskupilo i vidimo da je manje turista. I moram nešto da vam kažem, nekako ja uvijek snimam, trudim se da budem realna i da vam nekako dam neku realnu sliku, evo, države u kojoj ja živim ili grada u kojem živim, ali Turci su postali jako razočarani, samim tim malo i frustrirani, možda i u nekim trenucima negativno nastrojeni prema strancima. Da li ih krivim, pa i ne toliko zato što im je stanje takvo kako jeste. Vidite što je ovaj Čiko kupio cvijeće nekom. Vidite kako je lijepo. Çok güzel değil mi? Una, drži se. Drži se, Una. I to se svuda osjeti na svakom čošku. Pričam, radim taj posao. Ja radim, jel ovdje? Uglavnom sa strancima, jer uglavnom stanove koje mi prodajemo, eventualno iznajmljujemo, kupuju stranci ili iznajmljuju stranci i stranci to osjete, ali za jednog prosječnog Turčina život ovdje je pretežak, a s obzirom da sam 2 mjeseca provela u Sarajevu, mogu isto to da kažem i za Sarajevo, a vjerujem i za ostale gradove u Bosni i Hercegovini, znači nevjerovatno je skupo. Ja ne znam stvarno kako ljudi koji rade za neke male pare. Neka su stvarno teška vremena i kada su takva vremena, znate, to se osjeti u atmosferi. Eto, ja do sada to nikada nisam javno rekla. Snimam godinama za YouTube, ali nikad nisam javno rekla da se evo u Turskoj ili u Bosni osjeti ta nekakva atmosfera, ekonomske situacije, nekako ja sam osoba uvijek pozitivno gledam. Ali sada pričam generalno je situacija. Znači, osjeti se. Ljudi su zabrinuti, ljudi su, znate ovdje u Tursku ipak i gore, vjerujte mi, mislim za vas stranci ili na kraju krajeva i za mene i za nas, mi opet hvala Bogu zarađujemo u eurima, a ne u lirama, ali za nas je lakše još uvijek, ali za njih je teško i sve moji prijateljice ovdje zabrinuti su i onda nije ni meni, vjerujte mi, nekad ni dočekat slušam njihove priče. Hej, ljubav moja, pogledajte ovo, pogledajte vi ovo, čekaj, pomoć. Hajde. Eto ga. Ya yine kaldı burada, bak anne. Ne kaldı? Bak oyuncak. Evet, birisi getirmiş ya, bu ne? Bir de bozuk getirmiş değil mi? Evet. Bu çöp galiba. Ha? Bu çöp. Çöp bence de. Ne alaka? No dobro, šta se dešava kod nas? Kod nas svašta nešto, ali ništa sad novo. Evo to meni ne pričam u PTV, vjerovatno i ne znam, ajde nebitno. Neću puno o tome da pričam. Završava se jedna bitna gradnja, naša. I oko toga smo se baš zadali, pogotovo Baran, a vjerujte i ja.
S druge strane, moj posao, by the way, danas sam primila to, ljudi, neke stvari, mnoge stvari se ne mogu kupiti novcem. Ali kad radite posao koji volite, ja stvarno volim ovu kameru. Ma 1000 mi puta dođe da prestajem, kažem ne mogu ja ovo. Ali džaba kad ti to voliš, a ne volim ja kameru radi kamere, nego radi vas. I kad radiš posao koji voliš, kada ti stigne neka dobra ponuda, ti više ne gledaš financije. Meni danas stigla jedna ponuda, ja ako se desi to, reći ću vam podsjeću vas na ovaj video. To je nešto što niko nije uradio u BiH od influencera još. Jedna suradnja, ali ne u suradnju kao da ja nekog reklamiram, ne nešto skroz drugo. I toliko sam bila sretna da apsolutno me ne zanima finansijski aspekt, nisam uopšte o tome ni razmišljala, niti sam pitala ljude. Ako se desi, reći ću vam. I čitav dan me drži ta euforija, koliko mi je drago da se vidi da neko voli moj content, osim vas naravno, ali da neki velikani u poslu vide trud, rad, da me vide negdje gdje van tog Instagrama. I sretna sam. I da se ne desi suradnja, sretna sam da sam uopšte bila opcija za nešto tako veliko velikim ljudima i brendovima, brendu jednom, nebitno, hajde. Tako da, happy sam i to je to, kod nas nam se samo okreće, bilo mi prelijepo u Sarajevu. Na trenutak sam rekla Baranu, ajmo produžiti, međutim Baran skreće u predškolsko ljudi, mi smo u panici oboje. I Baran i ja, jer i njemu se sada više tamo sviđa, zato što on ovdje puno radi. I kada ode tamo i klimatski mu više odgovara, mislim ljetni period naravno, a im odmori se čovjek i najede se čovjek. Ovdje vidite, mi radimo na smene, ja sad izvela djecu da se on jedan malo odmori. Nije ni samo meni teško, kao ono, znaš, ja sam i radim i kući s djecom i on je po čitav dan vani, dođe kući i ja ga samo začekam s djecom, predam. Tako da, eto, to je to od prilike, mada ima još stvari koje ćemo u nekim narednim vlogovima pričat. Odo sada ljuljam djecu još malo i čujemo se i vidimo se. Ljubim vas puno. Pišite mi u komentarima gdje ste, šta radite, jeste li me poželjeli.